Om Swastiastu. Rahajang semang alet-alet punapi gatrel. Dumugi kena rahayu nge. Sani mangkin alet-alet kecunduk malih sarang ibu. Dek lain mangkin alet-alet jagi melajahin materi inde sor singgih base. Inggi alet-alet tujuan pelajaran mangkin menten papat. Sani ke pertama alet-alet pangde preside menganalisis sor singgih bahasa ring dialog berbahasa Bali. Sani kaping kalih alet-alet preside mengevaluasi sor singgih bahasa sani wenten ring dialog bahasa Bali. Kaping 3 alet-alet preside mengkarya sor singgih bahasa berupa dialog sareng kelompok nyanyi. Sani kaping 4 alet-alet preside nampilang sor singgih bahasa punika ring ajang kelas. Inggih alit-alit sani makin ibu jadi nelatarang indek tegas sor singgih base. Niki tegas anggaunggo basa alit-alit anggaungguhin basa Bali puniki wastan saking undagan-undagan basa rikala basa Bali. Sani pemargine sampun karesmian rikala Pasamuan Agung Basa Bali 3 tahun Masehi siu 974 ring Singaraja. Selanturnya inde undagan-undagan basa alit-alit nggih sani ke pertama alus singgih. Basa singgih inggih punika basa sani kaanggen nyunjungang utawi nyinggihang rikala matur-atur majeng ring sani kebaos. Pertama triwangsa utawi brahmana, kaping kalih sangamong jagat, kaping 3 atiti sani durung wauh utawi dereng keuninyin. Niki selanturnya contoh-contoh lengkara anggaunggo basa. Sani ke pertama asi utawi alus singgih. Alus singgih inggih punika mangge rikala matur-atur majeng ring wangsa sani tegehan. Imbe nyane niki wenten kruna seda. Lengkara nyane ida peranda sampun seda. Kaping kalih inggih punika ame utawi alus madya. Merupa basa Bali alus sani wirasanipun tengah-tengah. Dadosne mangge marep ring wangsa tegehan sesamen jaben triwangsa miwah wangsa andapan sani patut jungjungang. Niki imbe kruna nyane sirep lengkara nyane imimi kari sirep dibaleni. Sani kaping 3 inggih punika ami utawi alus mider. Alus mider inggih punika basa alus sani ngrias kawigunanipun rikala mebaosan marep ring wangsa sani tegehan utawi ring wangsa andapan sani patut jungjungang. Niki imbe kruna nyane eling. Ida kantun eling ring titiang ipun naler eling. Selanturnya aso utawi alus sor. Alus sor inggih punika mangge ngandhapang raga rikala matur-atur ring wangsa sani tegehan utawi sani patut singgihang. Minekadi imbe nyani miragi lengkarane titiang sampun miragi orti puniki. Nggih selanturnya basa mider. Basa mider inggih punika basa sani pangrasan nyane nenten singgih utawi kasar. Nanging basa punika kaangge nyinggihang sang sani patut singgihang tur wangsa andapan utawi jabe lan anak sani dereng kenal. Umpami nyane kruna kija. Niki kaangge rikala matur-atur iratu lungguh kija. Selanturnya basa kasar. Basa kasar puniki taler merupa basa sor sani katimbaka marep ring pesawitra sani lukat utawi rikala miegan. Kruna-kruna sani mangge umpami pantet lengkaranipun mantet dogen niban singja selag megae. Inggih alit-alit nika indek undagan-undagan basa. Sani mangke ibu jagi ngicen alit-alit contoh video mebaosan. Indayang uratiang video puniki, santukan video puniki nganuten angga unggo basa nge alit-alit.
Mbok, kengken kabare? Becek-becek kemanten li. Liang kan kabarnya masih. Pateh Mbok, yang becik. Rahajeng semeng beli. Inggih rahajeng semeng. Rahajeng bengi Mbok. Nggih, rahajeng wengi. Siro wastane beli. Tiang tugas Mbok. Oh, saking napi asal ragane. Tiang saking dan pasar Mbok. Om Swastiastu beli. Om Swastiastu Mbok. Matakin nggih. Dija niki umah Pak Wayan Kaler nih. Ring seberang nikah ampun rumah pawayan kaler. Oh, itu. Nggih. Suksemana beli. Inggih alit-alit, lesi sampune alit-alit nguratiang. Contoh pembahasan sani mendaging sor singgih base, sani mangken alit-alit jagi ketugasan ibu mekarya bebawasan cor singgih base, sarang kelompoknya nih, malih jebos, jagi ketampilan ke ajang kelasi. Inggih sampun alit-alit, ini sampun ibu putang ibu antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.